Yo, bo, gen la, yo, mba karet an pil nou men. Ya, paske mgon bet kap vin la men. Wakon bet, ou kon manze, manze toujou nan katia men, manze toujou ap mwen pos gason men. Ya, manze pral vin de yon CD la men, map tou profite manze pandan l paret la men. Ya, wè ti soswan ta chi lotre jou a baz, bak bon man ti mgeta red la ou di. Oui, li ouvri. Mande. Woman. 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 Ya mla, ya gen la men. Pose. Yo, a wak kouche men. A gen la. Pose. Mla men. Se de yo la men. Bom zon baga men. Kon ave quarantaine sa blo men nan tout sens. O ma on pase men. Ma leve la avon bet red la men. On ti ma bout men. Bakon sa pou m'fe men. Ou men. Yo, sa, mkon soye deja, men sa pa pan non, sou ta bon mon ti ba men, mon ti ba grave men. Mon ba on vi fe la. Ya, mon ti ba jump pomp tom plakata. Ya. Pa yon non? Pa problem. Nga itilize douchou? Doucha la, ou met otri? Esper. Fini les autres là. A commencé. Ou fini? Ça bagay ça y. Ça. Moi bagay nous va le faire. Ba yo jou m'va fou bagay, m'va le faire bagay. M'ba marcher avec nous. Non mon cher, non pas payer garçon qui non. Ou di mwen vi fè bagay kou de a ma pren nou servis la kou yon va avle men. Yo. Ouè jomye la? Si mba desen li, map ge tet fè mal ou di. Map ge tet fè mal, map ge seti fè mal fwep. Fwep pa ou. E ba fouye. Quand même, men ou konen nan ki kam jwe so. Non. Baka ate. Balade non. Ate mon chien nan. Balade. Kalou kakam si. Fè bagay kou nye sa. On vi fè bagay kou nye a vin bal kakam bagay. Il va faire mal, mon cher. On met procédé à aller me balader. Oh, yeah.